Danas za ručak pravim falafel sendviče, zato su nam potrebne leblebije koje sam noć prije potopila u hladnu vodu i danas sam ih samo prokuhala oko 30 minuta, oprala ih ponovo i procijedila. Peršun i korijander, bijeli i crveni luk, malo brašna i mješavina začina za falafel. To ću vam napisati dodatno koji su začini. I još uz to ja stavim jednu malu kaščicu sode bikarbone, a za falafel sos nam je potreban limun, bijeli luk, grčki jogurt i tahin. Sve navedene sastojke sam dodala u blender, izblendala ih i dobila sam ovu smjesu koju vidite i to ću da ostavim 30 minuta u frižider. Ja imam ovu, tako da je nazovem, spravicu za falafel, a vi također možete da oblikujete kuglice rukama i to pečemo u dubokom ulju. Za falafel sos pomiješamo jogurt, tahin, limunov sok i bijeli luk.